incwadi yamaKorinte ekuqala sahluko 10. amaKorinte ekuqala sahluko 10 ngicela sifake umuno lapho bese sibuka eMahebheru sahluko 12. kuMahebheru sahluko 12 verse 14 uthi yetamani kuba nekuthula nabo bonke bantu nifune kungcweliswa ngobe kude lo yawubona niyabona ke lesecwayiso lesi kuthi uma singetamelani kuthula nebantu bonke uma singedami kuba nekuphilelana nebantu bonke kusho ukuthi sitisusa ebungcweleni masitisusa ke ebungcweleni kuthi singaphilelani sibe nebuthana labanye bantu sisuka ebungcweleni selithini ke lithi umuntu lo telo bungcwele ngeke ayibone ingozi kusho ukuthi siyaxwayiswa kuthi mangabe sifuna ukubona ingozi asiphilelane asibe nekuphilelana sibe nekubhobokelana singabukelani khashane kungabikho umuntu longambukela khashane baye bathi uhambela khashane njengelanga lasebusika kungabikho umuntu longafisa sonzele nihlangane lithi asikwezame encwadini yabaseRoma lithi as far as it depends on you kusho ukuthi tikhona letinye tintfo letisime kuwe ukuthi uyayisebenta yini lento ize ikunikete lo mkhicito secwayiso ke lesi letecwayiso ke tiyachubeka ngalendzaba yethu yekukholwa ukuthi ekukholweni asikakhibiki nje asikabuke umusa waNkulunkulu kuphela kepha uma ngabe singatithathi tecwayiso kunaloku kabi lokutawu kwendeka niyeva bazalwane bese verse 25 uthi nicaphelani ningamali lo lokhulumako nangabe bangaphunyulanga labo labamala lo abebacaphelisa alapha emhlabeni nathi ke singeke siphunyule nasala kuthatha tecwayiso talo lokhuluma asezulwini ngubani lokhuluma kokithi asezulwini ngoNkulunkulu ukhuluma ngendvodzana yakhe mangabe sala letecwayiso verse 28 na 29 ngako ke asibonge kwemukela umbuso longeke unyakatiswe sikhonde uNkulunkulu ngalokwemukelekako ngicela sekudwebele lokho etinhlitweni tethu sikhonde uNkulunkulu ngalokwemukelekako yini kumkhonda ngalokwemukelekako uNkulunkulu simhloniphe kumhlonipha uNkulunkulu ngekuthuthumela leni verse 29 ngobe lo uNkulunkulu wethu ungumlilo locothulako ungumlilo locothulako kusho ukuthi uma ngabe singathathi tecwayiso kuNkulunkulu lo uNkulunkulu wemusa ubese uba ngumlilo locothulako ubese uba ngumlilo locothulako kithi mangabe singathathi tecwayiso nayi Sinai kumbe labanye bake bayibone la emgwaqweni nalo luphawu la emgwaqweni lo luthini nike nikubona into lenje bazalwane high accident zone lushone leliphawu luphawu lwani lokucaphelisa yini basicaphelise ngilokuthi labanengi sebangenile engodini sebangenile engodini bese ke sekubekwa lo luphawu lolu lo luphawu angeke nje ufane alifane nje lubekwe kepha kuba netinto letibukwako batawukwati kangcono labo labatiko lo luphawu ngeke ulukhanze noma ngikuphi ngeke ulukhanze nje lapha kumahala ngase Pick n Pay kuthiwe high accident zone but nakhona tiyashayisana lapha mawureversa nje lo munye aqhamuka kugunkude noma wena umshayise ngalo reverse wakho but lo luphawu awulukhanzi bese kuthiwa high accident zone I think luhambisana naleti ingoti le kuthiwa ihamba nemphefumulo mawungakacapheli
So eBhayibhelini ke kunetexwayiso ebazalwane ngiko sithi mkhumbule uNkulunkulu kunetexwayiso le kumaKorinte bekucala sahluko 10 bese sibuyela ke le encwadzini yesambulo le kumaKorinte ekucala sahluko 10 mawufunza verse 6 lithi konke lokho kusibonelo kithi kuze kuthi singakufisi lokunjani singakufisi lokubi njenga lokho bona bebakufisa. Verse 7 uthi futhi ningabi ngulabakhonda tithixo njengalabanye babo nanjengobe kubhaliwe ukuthi bantu bahlala phansi balibala kudla nekunatha bathi besuka lapho basukuma bagitha. Verse 8 uthi ngifuna sembe verse 8 futhi singagwadli singaphingi njengoba labanye babo bagwadla baphinga. Ngicela uve ke ukuthi this is a high accident zone. Vana kulokulandzelako lithi bafa ngalanga linye labangu 23,000. Niyabona ukuthi lelikona leli bayafa abantu kuleli kona leli. Kuleli kona lebugwadla likhona lebuphingi likhona lekukhonda tithixo lithi one day kwafa 23,000 webantu ngelanga linye. Bese liyachubeka le high accident zone verse 9 uthi futhi singayilingi inkosi njengalabanye babo bayilinga babhujiswa tinyoka. Solo kufa umuntu kuleli kona. Verse 10 ningakhononi njengalabanye kubo labakhonona babhujiswa ngumbhubhisi. Kukhonona solo kuleli kona high accident zone kuphila ngekhonona. Verse 11 ke uthi konke lokho kwendeka kubo kuze kube sibonelo kithi ngako kwabhalwa phansi njengesexwayiso kithi thine lesesifikelwe isikhathi sekugcina. Thine lesesifike kuleli kona leli ke bazalwane la high accident. Lo high accident zone akabhalelwa laba labafile kuthi bacaphela angisebafile bona lalabalimala kulelo kona lelo but sekubhalelwe thineke nyalo lokuthi letinto leti asiticaphele ngoba kukhona lokubese kuyafa lokuthinzana nempilo yethu sivana bazalwane. Ake sesiyekele encwadzini yeMahubo sibone tinto uNkulunkulu labendela tona bese sibona ukuthi bona benda njani bese siyabona ke lengoti leNkulunkulu bekangafuni ukuthi bangene kuyo bantu bakhe. Ake sesibuke uNkulunkulu wemusa abusisa aphatha ngemusa asita abantu bakhe bese sibona bona ukuthi lo musa waNkulunkulu bawemukela njani bese sibona ukuthi uNkulunkulu wabese ukwenda njani lokho. Encwadzini ke yeMahubo 78 ngicela sifunze verse 13. Wehlukanisa lwandle wabeweda kulo wemisa eMandi kwabasha ngathi tindvonga. So uNkulunkulu siyakhumbula siyafunza kanengi wemisa ini lwandle walwehlukanisa wenda bawela emhlabathini lowomile. Yinto bekungathi ifilimu kani kwendeka mbamba. So wamisa eMandi bahamba la bekungahanjwa khona la kude enjinela bekangabavulela khona lwandle. Wavula umgwaco uNkulunkulu ekhathe lwandle. Wawemisa eMandi ngaphandle kwetibonza wona lamandi wawenda abalibonza ngemandla akhe uNkulunkulu. Kwesibili number 14 verse 14 wendani emini abebehola ngelifu kuthe busuku abahole ngemlilo. Wabona uNkulunkulu ukuthi uyathi kuthini labantu batolahleka
angibakhanyisele emini angihambe nabo ngibonakale ngilifu lithi iBhayibheli labe lima khona lelifu noma liminyanga noma umnyaka bebahlala bangahambi ngoba bebathola idirection ngekuhamba kwalelifu noma ngalomlilo ebusuku uNkulunkulu wabaniketa iguidance uNkulunkulu uyaholana asiniketa idirection verse 15 wacheketa emathwala ehlane wabanathisa abathimade bakholwa kwabita ukuthi kuchekeke emathwala ehlane kuze abantu batonatha ehlane uNkulunkulu abaphe emandi ehlane lathi ndo discuss khona uNkulunkulu watenda tabalula lathi ndo kulukhuni ukuthi ungatithola kubani uNkulunkulu wenda bakuthola lula kwabita ukuthi uNkulunkulu achekete emathwala nangu uNkulunkulu bamkhonda wabasita wabonakalisa umsa wakhe ngekucheketa emathwala verse 23 wabese uyala tibhakabhaka etulu lizulu lavula iminyango wayala tibhakabhaka etulu lizulu lavula iminyango ngesingisi lithi he opened the doors of heaven kusho ukuthi kuneminyango Samuel wayivula uNkulunkulu wabavulela iminyango yasezulwini wabavulela iminyango yasezulwini makuvuleka iminyango yasezulwini verse 24 kwendekani wanisa imana ukuthi bantu badle wabapha emabele asezulwini wanisa imana wabapha kudla emabele akuphi bazalwane ayike verse 25 uthini bantu badla sinkwa setingilozi wabanika kudla lokwenele ungangibuthi ezulwini kuyadliwa yini noma kudliwa fundza livesi nje kuphela ngoba livesi lithi banu badla sinkwa sani sinkwa setingilozi so mangabe ufuna kubona ukuthi kwentekani ezulwini ukuthi sinkwa sikhona yini ngicela ubuye ngikuthandazele ukuthi ufe ngoba ngiyona ndlela leyo longabona ngayo leyo ngiyona ndlela lotawukwati ngayo phela so utawucela masewulena ngesithi sengicela kubuyele emhlabeni yeah badla sinkwa setingilosi badla sinkwa setingilosi uNkulunkulu wa decide ukuthi khona la bakhona bakhone kuphila yeah ngiyathi ukuthi sine nawe kungendeka asikaboni ngathi uNkulunkulu kepha kukhona la sibe nekudla ngesikhathi singena kudla ngibeke kahle kambi there were moments when you had food when you had nothing to eat la waba nekudla noma bewude longakupha kudla kepha wadla ngiko ukuphila la sonke sinemahlane lesihamba sifike kuwo kusuke kwende njani uNkulunkulu uyakwati kusipha tingwa tetingelosi khumbula uNkulunkulu wakho verse 27 wanisa inyama yabanje ngangeluthuli tinyoni taba ngangetihlabathi telwandle awucabanga wanisa inyama yaba ngangeluthuli inyama wanisa inyama liqhubeka likhulume ngekuthi uNkulunkulu waletha netinyoni verse 28 usho njalo uthini 28 lenyama wayinisa emkhathini wemathende abo nasemaceleni kwemathende abo angathi noma letinyoni taba njengaramthuthu yini ngoba letinyoni atindizanga babamba nje lelinye lihumusho lithi letinyoni tangene etindlini tangene emathende nabo tithi sitocela nisidle sidleni
tiqhutshwe ngibani tiqhutshwe nguNkulunkulu wathi ihambe tiyongena but ke sibocaphelana siphila nebantu kubomakhelwane ubone mase ungene ongasho ukuthi hayi uNkulunkulu ungithumelele ungithumelele but ke ngeke simathi lomdzala wetinsuku ngeke simathi lomdzala wetinsuku but sibona umusa sibona sihawu saNkulunkulu abalethela tinyoni abapha inyama ngishito ke lokuthi niyakhumbula sibadla baze bagcina bacasuka bathi lembana yabagcina but ezulwini akubagcini lokudla but emhlabeni kuyabagcina why ngoba uNkulunkulu uyayenda itaste yento yinye ishintshe billion times itaste yento yinye uyabona mawuhlupheke embamba uyabona isikhathi senhlupheko ngisho le yambamba ngula khona kungathi uNkulunkulu udlalela khona ngoba mangabe uneliphalishi kuphela ulenda ngalenye ilanga uve ngathi udle rice ngalenye ilanga uve ngathi udle mabhontshisi udla liphalishi lodwa ngalenye ilanga uve ngathi udla inyama liphalishi so uNkulunkulu uyakwati kunika into i-taste noma sewuyati le taste ukuthi lokhu ku taste kanje but uNkulunkulu uyakwati ukukunika i-taste lehlukile mne wangidlisa shukela ngathi ngidlala iswayi ngithela shukela ebhalishini nasecanzeni ingcondo ithi emehla athi ngithela liswayi ngoba bengithenga liswayi kanti ngithenga shukela bengidi imali bengisehlani lelicanza ngishiba ngalo leliphalishi kwahamba impela kwacishe kwayawuphela inyanga ngabona muva senthi ngiyafundzisisa ngithi ngifundza le plastic hawu uNkulunkulu uyakwati ukukunika i-taste lehlukile uyakwati kwembatha impahla uyishintshele emtimbeni kepha ibe yinshonke emalanga uyakwati uNkulunkulu ukufihla uyakwati ukufihla uNkulunkulu sicathulo singagugela nyaweni uJesu lidwala ehlane ungumpheme wekuphephela so uNkulunkulu uyatibonakalisa ubapha kudla sesingeke sa verse 29 uthini bese sishiyalo lokunye badla bashaya sentwala ngoba abebaphe lokho babekuhalela badla bashaya sani yendani intwala ingadla yenda kona lokho badla bashaya sentwala ngalama emagama badla bakushiya kudla badla bakushiya uyabona ulambile bese ubona kudla indunduma ekudla ukuthi ngidakulungisa lokho ukucale uthi usendleleni in the middle of nowhere kukushaya phansi kukushaya phansi nabo bakwata bathi sitawukulungisa lokudla babe bathe bayatezama labanye bakufaka emakhikhini phela kwazi kudla kwababuka nje kudla uNkulunkulu lo wenda njalo wenda ummangaliso ehlane ende udle kusale ungenako kudla but udle kusale dimangaliso taNkulunkulu so ngathi fundzela ke sahlo verse 44 kuya ku 51 ngicela sale simshiya ke uNkulunkulu ngetibusiso takhe lesithi mkhumbule bendani ke bona kuloNkulunkulu baphila njani bathi phatha njani verse 8 uthini labantu bebendelwa umusa longaka bangendi njengoba kwenda bokhokho
lokwakusitukulwane lesinenkani nalesihlubukako, situkulwane leside inhlitiyo lenebucotho nalesinemoya longakethembeki kusomandla. Yes. Bona bentani baba nenkani. Baba situkulwane lesihlubukako. Bede bucotho. Banemoya longakethembeki noma uNkulunkulu abathembele waze wabapha singwa setingilozi. Kepha bona azange bethembeka. Verse 56 uthini? Verse 56. Noko bamlinga bamhlubuka uNkulunkulu losetikwa konke bangede bayigcina imiyalo yakhe. Yeah. Bakhetha uNkulunkulu noma usipha usinaka kangaka but angeke sendelo lokufuna kuwena. Bakhetha khamba ngetindlela tabo. Bakhetha kwenda labakufunako. Bamathi uNkulunkulu uthi uthini ufunani, kepha liBhayibheli lithi bamlinga bamhlubuka. Bazalwane, yeah, bamhlubuka uNkulunkulu lo sethi kwako konke bangede bayigcina imiyalo yakhe bahamba ngetindlela tabo. Verse 18. Bentani leyo uNkulunkulu bamlinga etinhlitiyweni tabo ngekumfuna kudla lababe kufisa. Bantu bamlinga uNkulunkulu ngekufuna kudla labe bakufisa bona. Ngesikhathi uNkulunkulu abapha inyama bathi mase sifuna ice cream thina. Sesithindiwe ngile nyama. Bamlinga uNkulunkulu. Bafuna, they wanted food after their own cravings. Bafuna tindvo tabo noma uNkulunkulu abaphile. Bazalwane, wake wamupha umuntu uthi umpha kumbe kwembatha athi kube fane kubovu kumbe umphelo kumnyama. Asikube fane kubovu ngabe kunani na? Noma umphe kudla athi kumbe umpha impuphu, umpha umshibo, umpha liphalishi athi uNkosi yami ngabe sengidayidla ngani ke lempuphu. Yeah. So ke nalabantu they demanded food not for hunger but for their cravings. Lebe batifunela kona abaphile uNkulunkulu. Akuphe uNkulunkulu umsebenzi akubeke ngaphasi kwebaphathi kube nabo CEO etikwakho bese wena sewuyothandazela kuba ngu-CEO. Angisho sesingafuni kuba niyabona bazalwane. But ungaba njani uthandaze ubonge ethi Nkosi ngiyabonga ukuthi ngaphethwe. Mangabe kusensandweni yakho nami ngiyawuphatha ngalelinye ilanga. Uqhashiwe nanga umntwana ebantu ukuphethe sewuye enzabeni yomthandazela Nkosi msuse. Msuse. Noma utemthandazweni ngalesibili uyafaka iprayer item uyabhala nje kuze kungethi kwatiwa ukuthi ufunani uthi nje ubhale igama linye susa. Nayo iprayer item yami. Bazalwane niyabona inhlito yethu kuyendeka ingabi kahle niyabona. Ya ticelo letinye tethu kungendeka tingabi kahle. Ya tingabi kahle uNkulunkulu athi ukupha lokhu kanti wena sewubuke nakuya awusekho kuloko. Ukupha lokhu uNkulunkulu emehlo akhe awasekho lapha. Ukupha imali yekhumbi sewubuka imoto yebani ngaleni yelanga wena moto yini ungake uthi Nkosi ngigibele ikhumbi ngiyabonga kuba nemali yekhumbi. Ngiyabonga one step at a time. Niyangiva yini bazalwane? Yenediswa ngulo nako. What about my dreams, my desires? That is fine. But
zama kukunaka kukubona lokulonako ukujabulele noma ngabe kuncane kanganani uNkulunkulu uyayihonorisha inhlitiyo lenekubonga ngaloko la kuphakona. So wathi abapha uNkulunkulu babe babuke ekhashane umuntu ukuphakela inyama niyenibone la matiti nengtinyama babakuphakela mase more special mabakuphakela bakhona lokuphakelako emehlava makubukani lena la ishiyako hayi lena ubuka la ifakako ubuke naye yalesalako hey uNkulunkulu wathi bona leti nkulu athi uyabaphakela babe babuka athi ha lokunye kusele. Verse 19 uthini? Bakhuluma kabi ngaNkulunkulu bathi uNkulunkulu angasondla yini lapha ehlane. Eish 20 Washaya lithwala kwageleta imandi imifula yagcwala yaphuphuma pho angasipha yini kudla alungiselele sive sakhe inyama. Awufi labantu badle inyama bayishiya nyelo bathini sebayamdawutha lo nkulunkulu lo nkulunkulu lo wabethwala esiswini samake nyalo ngoba sebayaphila sebanemehlo sebathi hawu uNkulunkulu engabe khona ilanga kwenda engabe khona ilanga ngisitha ngako uNkulunkulu sebayabuka lapha angasipha yini kudla uNkulunkulu lithi bakhuluma kanjani bakhuluma kabi ngiyacabanga ukuthi nami angiphatheki kahle mabangikhuluma kabi ngicabanga ukuthi nawe kanjalo same angithi kude lo phatheka kabi babakhuluma ngawe nje bathi ulisela kanti wena awusilolisela wena njani uphatheka kabi empeleni ngisho ulisela nje bakhuluma kabi base bakhuluma kabi ngalobusela bakho ubese uphatheka kabi kude umthakathi labathi mabakhuluma kabi ngaye ngekuthakatha kwakhe bese ushaya tanda nivile bakhuluma ngami ukuthi ngiyathakatha ngimke lo yenkunzi malwane uNkulunkulu bakhuluma kabi ngaye abapha abendela tinto letinhle kepha bahamba bayomkhuluma kabi bathe ngabe uNkulunkulu khona la ngasendela kona niyabona uNkulunkulu uyasithatha ebazalwane akuthuthe Nkosi yami akuthuthe uyabona ukuthutha akuthathe uNkulunkulu akuthathe from one point ayokubeka kulelinye uthethwe uNkulunkulu uthi mawufika la ukhale ngathi akekho uNkulunkulu sewukhohliwe tento temusa sewukhohliwe ukuthi ukuthathephi uNkulunkulu khumbula uNkulunkulu wakho niyeva bazalwane asimkhumbule uNkulunkulu. Verse 36 uthini verse 36 Kodwa babencepheta ngemilomo yabo baqala emanga kuye ngetilwimi tabo. Yes 37 Inhlitiyo yabo yayingakemi kuye bangakethembeki evini lesivumelwane naye. Lokuncepheta ngaNkulunkulu kusho ukuthi bebamphukuda they flattered bamphukuda bebakhuluma ngemlomo loku inhlitiyo yabo lengakusho kube bangathi nje uyesabeka ngiyabekisa lokho bazali ngaphatheki kabi uyesabeka ngoba khona labakufunako story sami salela lijabe sifunza nalo njalo mangichamuka Mrich hayi besinawe esikolweni masalije nawa lahlana njalo mangidibana naye masalije nawa lahlana sekunesicelo lesihambisana lo ngalama amagama uthi njengalo sengikubongile phela sale ukhokha ke emsalije sale ukhokha
So wena ngazuthi vele nje upholisha mina ungenta ngibukeke kahle kanti uyangikhuthuza. So impilo yethu kuNkulunkulu igcina injalo, hawu yesabeka wena lo sesihlalweni. But mawucetha makakupha so uyamthwalela wena. So uyamthwalela loyo uNkulunkulu. Letinto lakupha tona sewuyamkhohlwa ukuthi nguye lo beyisource yaletinto lonato. Bamthwalela uNkulunkulu. Verse 41 uthini? Bamlinga uNkulunkulu njalo njalo bacansula lo ngcwele wakaIsrayeli. Hayi. Ngani bebangakhumbula imisebenzi yemandla akhe nelilanga mhlazana abahlenga esitheni. Ya. Yebazalwane, uyabona mawungahle ukhumbula tento taNkulunkulu. Kukholwa kwakho ngeke kube ngicisha ibhanya. Kukhonda kwakho ngeke kube ngicisha ibhanya. Mawukhumbula tento taNkulunkulu ukuthi ukuboniseni. Niyamkhumbula David emabhekana naGoliath. Wakhumbula tento taNkulunkulu wathi hayi phela mina ngiyathi ukuthi ngibuya phi naNkulunkulu. Kukhumbula uNkulunkulu kukunika lithemba embi kwabo Goliath lonabo nyalo. Kukhumbula uNkulunkulu. Kuthi akusingoba bewame kahle. Kepha kungenxa yokuthi uNkulunkulu ukahle. Uphathana kahle uNkulunkulu. Bese ke sesibuka ke site ufika ekugcineni. Sesibuka ke ukuthi lokhu lesecwayiswa kona ngale tento tabo, ngale nkhani yabo, ngalokwala imithetho yaNkulunkulu, ngalokumgabata, ngalokumphukuta, yini leyabese iyabavelela. La ku verse 22 lithi kwabese kwendekani ke? Ngobe babengakholwa kuNkulunkulu bangede bawathemba emandla akhe lasinzisako. Verse 21 uthini? Ngakho ke wathi simakade nakuva lokho wathukuthela wavutha umlilo wadla bakaJakobe. Wendani uNkulunkulu? Nakuva lokho wathukuthela. Wathukuthela. Kusho ukuthi kungendeka etentweni tethu simthukuthelise uNkulunkulu. Mina ke ngithi uyathi kungcono sifane uthukuthelise nangimakhelwane wakho kunethi uthukuthelise uNkulunkulu. Kungcono. Lithi ke bamthukuthelisa uNkulunkulu ngobe babengakholwa kuNkulunkulu bangede bawathemba emandla akhe lasinzisako. Abethembanga ukuthi uNkulunkulu angabasinzisa. Abethembanga ukuthi uNkulunkulu angabasida. Verse 31 na 33 kunenzaba leyesabeka kakhudlwana ke lapho. Verse 31 uthini? uNkulunkulu wabavukela ngelulaka wababulala bonke labenamandla babo. Wabentani? Yini ngathi niyayisaba ukuthi uNkulunkulu wabulala? Wendani uNkulunkulu? Wababulala. 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 Ngelulaka wabulala bonke labanemandla babo. Wagicita phansi emajaha akaIsrayeli. Awubukeke ngesikhathi lamajaha agicitwe phansi. Verse 33 uthi kwendekani? Ngakho wenda ukuthi emalanga abo endlule ashabalale njengemoya neminyaka yabo yacethwa dehlakalo. Verse 63 emajaha agicikile lapha. Verse 63 uthini? Emajaha abo acothulwa ngumlilo tintombi tabo tanzinza babengatiteka. Emajaha endebani acothulwa ngumlilo. Tintombi ke Tanzinza labengatiteka. tanzinza labangatiteka. Anse majaha afile. Tintombi tsele todwa.
kwabade imishado ngoba emajaha endenjani afile emajaha afile ke bazalwane sitawuthini ngoba emajaha lamanye lo ngikhuluma avalelwe le kanti kuneti intombi la siyithini lenzaba ngiko labanye bathi hayi ngcono lijaha linye lithathe 5 kumbe ngancipha le nombolo yethi intombi ngenxa yekungemukeli umusa waNkulunkulu uNkulunkulu wathulisa imisindo yenjabulo yemishado ngenxa nje thakalalelo lapha sithola ke bazalwane sithola ini secwayiso kuthiwa nathi asicapheleke singabi njengabo ngoba mangabe singecwayi lokwabehlela kutawukwehlela thina niyati mosikuthi mangabe lesecwayiso salapha emgwaqweni mawungathathi lesecwayiso serious nawe utawugcina uyini mangabe bethi bagicita labanye kulelo kona nawe gcina tikugicita hayi ukuthi ugicitwa kuleli kona kahle uthi gicita wena ngekungacapheli niyeva kambe ngekungacapheli uthi khanze sewutigicita wena ngoba awukacapheli timpawu letithi kucaphele lo so uNkulunkulu akafuni sibe ngumlandvo akafuni sibe nemasikazi sibe netibati letikhuluma ngekuthi asizange ndani samcaphela asizange samlalela encwadini yaJohane sahluko 5 livesi laka 14 lethini ke lona ngemva kwaloko Jesu wahlangana naye seyisethempelini wathi kuyo uyabona kambe ukuthi sewuphilile ungaphindzi ke wone funa wehlele ngilokukhulu kakhulu kunalokho ungaphindzi wende njani wone kusho ukuthi indlela yekusuka kunathi tinto letingasivelela yebazalwane sisuka ngani ngekuphendvuka esonweni sewuthi ke Jesu mangabe utawuchubeka nekona utibeka ekuthenini wehlelwe tinto letinkhulu something worse than this utibangela ukuthi tinto letikabi tikwehlele utibangela tinto letikabi tikwehlele ngekungaphendvuki kwangathi uNkulunkulu ke angasisida nathi ke sibazalwane ukuthi kungabikho tinto letinkulu kakhulu letingona impilo yethu kepha lokho akubangwa kufisa kubangwa kuphendvuka sigcine ngemakhosi ekucala sahluko 21 emakhosi ekucala sahluko 21 verse 25 kude indvodza lenjenga Ahabi leyayithengisa yona ekwenteni bubi emehlweni asimakadze ifucwa ngumkayo Jezebeli amen lapho ngilibambile lwemi lwami ngangaceceli engithi amen lapho but nje ke sibona lapha Ahabi inkosi lithi emadodzeni bekaphila ngaleso sikhathi kude indvodza leyenda bubi njenga Ahabi beyendiswa ngibani le ndvodza
hayi ningakwati ngikhuluma ngaJezebeli hayi ngani. Woniswa ngumkakhe. Ensimini yase-Edeni niyakhumbula kwendekani? Adam wabangcunu. Yini le yangcunula Adam? Namcosha nomzalwane lo. Adam waphundleka wahamba bhulubhulu. Adam Ahabi kuthiwa kude indvodza leyona esikhathini sakhe njengaye oniswa nguJezebeli. But lokusalako Eva akazange wahlohlela sithelo emlonyeni wa-Adam, wakhamisa njengemuntu ayemshadweni engabe thine lesidle emakhekhe uyathi usokafakani. Khamisa, symbol of oneness. Oh. Cwayani nile nisemshadweni. Ungaphika ukukhamisa nje. So lo sasingamsola Eva azange ambamba mekhame wamhlohlela lesithelo emlonyeni ngengani. Wait, honey. Hello sweetie. I have something for you special. Yini sweetie? Vale mehlo. Vula umlomo. Wathi vulela yena. So akazange. Na Jezebeli akazange amcinzetela ambamba tandla ukuthi akasonze abantu akazange. Wamtshela nje uyathi kuthini? Sayina na incwadi. Akazange abamba sandla sakhe sakasayini. Wathi nje sayina na incwadi. Kuthi lo muntu lona lo ngafuni esivini. Ususa inhloko sayina mina ngiyayihambisa ngiyayisebenza. Kepha niyathi kuthini? Noma le ndvodza yona yaze yacopha umlando ngekona. Ngisho ukucopha umlando ngekona. But awufunze verse 28 na 29. Livi lasimakadze lefika ku-Elijah waseTishbe lathi ubonileni ukuthi Ahabi utithobe kanjani embi kwami ngenxa yokuthi utithobile kimi ngingeke ngisamehlisela lesigemegeme etikhathini takhe kodwa ngiyawehlisela etikwendlu yakhe ngesikhathi sekubusa kwemswa wakhe. Noma bekonile kangaka kepha kuthiwa sigemegeme ngeke sehlele kuyi. Ngani ngekuphendvuka? Ngesikhathi aphendvuka he turned everything around. Washintsha story sempilo yakhe. Labe ku obvious ukuthi lo muntu lo ufanele kwehlelwa sigemegeme. Uthi uNkulunkulu hayi ngimbonile lendlela lathi thobe ngayo. Lendlela laphendvuke ngayo uthi sigemegeme ngiyasisusa ngeke samehlela. Kuphendvuka kususa lulaka lwaNkulunkulu lelo belingehlele empilweni. Kuphendvuka kucisha umlilo lovuthako ngoba lithi uNkulunkulu he is a consuming fire. Lo mlilo lovuthako lebe ungacedza impilo yethu ucedze konke ngathi kepha kuphendvuka kungemandla labamba tehlakalo kuthi tingasiveleli tigemegeme tingaziveleli. Mangabe impilo yethu siyayibona ukuthi hayi impilo yami ngazuthi bese yikhwesha ingasahambisani nalokufunwa uNkulunkulu ungendele lokuhle kepha impilo yami ngiyayibona bese yikhwesha. uNkulunkulu usiniketa iwarning uthi high accident zone.
yindzawo yengoti kukhwesha kumkhohlwa uNkulunkulu kungamkholwa uNkulunkulu. Sibuyisa kanjani impilo yethu emalayinini? Siyibuyisa ngekuphenduka nangekutithoba phambi kwakhe. Zithobeni ebusweni benkosi izaku. Zithobeni ebusweni benkosi inkosi iyakulipha. Ngicela sisukume sitothandaza ke. Inkosi iyakulipha. Zithobeni ke zithobeni ebusweni benkosi izakulipha. Inkosi iyakubalisa. Inkosi iyakubakamisa. Zithobeni ke ebusweni benkosi. Thank you, Jesus. Sivale amehlo ethu. Kwangathi lamagama lakhulunywa nguSimakathe ku-Elijah kungaba ngemagama lacondzene nawe. Makathi uNkulunkulu ubonile yini ukuthi Ahabu utithobile? Ngenxa yokuthi utithobile ngingeke ngisamehlisela. Into lebetawukwehlela tisuswa utithoba. Into letitaba sehlakalo tisuswa utithoba phambi kwaNkulunkulu. Uthi ngeke ngisamehlisela lesigemegeme etikhatsini takhe. Kunetinto uphendvuka lokwenda ungatibone etikhatsini tekuphila kwakho. There are disasters that are postponed when you humble yourself before God. Thank you, Jesus. Nguwe uNkulunkulu lofakazela livi lakho, nguwe uNkulunkulu lowabona inhlitiyo ya-Ahabi makaphenduka tithoba. Abengaboni lo mprofeti, kepha wena wayibona le nhlitiyo. Kanjalo Nkosi nami angeke ngiyibone inhlitiyo letithobako nyalo. Ngeke ngiyibone inhlitiyo lenekuphenduka nyalo. Wena lobonako, ngiyabonga Nkosi ukuthi mangabe bekunesehlakalo lebe sesakheleke indlela, kepha ngekutithoba nangekuphenduka. Ngiyabonga ukuthi kunetehlakalo letithuthako, kunetehlakalo lengeke tisabonakala esikhatsini sekuphila. Kwanangi lo ngumntwana wakho lo lengisa Ahabi lamhla. Livi lakho lelithi noma beka indvodza leyona ecishe kakhulu kwendlule emadvodza esikhatsini sakhe, kepha kutithoba kwakhe wagucula umlando nekuphila kwakhe. Siyabonga Msindisi ukuthi ngenxa yendvobeko lekhona nangekuphenduka lokukhona sitawubona tintfo lebecondzene nathi tisuswa. Oh, thank you Lord. You are faithful ukuthi kule ndzawo, kule zone yengoti ngekuthatha tecwayiso kutaba khona kuphila. Lokutawubangela ligama lakho Nkosi lithunyiswe manje kuze kube phakade. Asithini amen.